Hhayi-ke bahlali, uMihlali ungathi wenze into abekade ehlosile ngendlela ayenze ngakhona. Uya esaluni lapho kukhona umem original phela wasidambe. Loku uyena phela uMaryJane umakoti wakhe wendoda leyo phela abayisherayo, le owashadwa. Mefika lapho ube nenye nje i-look engathi unokusaba, wafila uncomfortable, wanga-understand ukuthi kwenzakalani. Awume-ke ngize nazo Mhlali. Uyazi Mhlali, uma ngabe uyisela untshontshile into engayona eyakho, ukuthi uba naleyo feeling vele yokuthi vele uthathe into which was not belonging to you, wena wazifaka kuyona. So-ke manje umbonile ukuthi uyashiyeka, ufike lapho esaluni kona ubingelelile, kodwa uyabona amehlo ukuthi uyashiyeka lo muntu, akasiyena the way ajwayele ukuba ngakhona. Yabo, ispirit sakhe zabe sashona phansi. Wanga-understand noma futhi if there was a way bezobaleka aphume. Kodwa-ke kushuthi uzibambile, wayiqinisa, wakhuluma into abeze ngayo, hhayi-ke wahamba wayohlala phansi, kodwa wabubona ukuthi kunaloyo tension nje ekhona, and ibingeke kingabi khona vele-ke bahlali, ngoba phela uniyazi ukuthi uthathe into yomuntu, kodwa phela ayikho into ozothi wena eyomuntu, umuntu naye usheliwe. Kodwa-ke phela wavuma elazi udaba ukuthi lo muntu unomuntu wakhe. Kodwa ngithi niyazi ukuthi ubeseveza ukuthi bahlukana kanjani, wangacacisi ukuthi kahle kahle impilo ikanjani, u-understand ukuthi kahle kahle yini eyenzakalayo. So abalandeli-ke bayachaza ukuthi let's hope abakuyona iplani yabo yokuthi bamsebenzise uMihlali, nokuthi uMihlali akazishelanga, ushelwe indoda. Manje sekubekeka umuntu wesimame kube ngathi nguye orongo, kanti naye usheliwe njeba nawe washelwa. So uyayibona nje ukuthi this thing i-complicated, awusazi ukuthi kahle kahle ikona kuphi or i-wrong makuphi. Fine, ukujora nendoda yomuntu, umazi ukuthi ukhona, akukho right, kuba nesithombe esimbi. Kodwa-ke phela uzothini ngoba amadoda inemali and itshela the way ikuthanda ngakhona, nawe uyadobeka uzithuke vele sewuphakathi lapho. Kodwa-ke angisho ukuthi ngithini, kodwa-ke uMihlali sesingamsola nje phela ukuthi ungene emshadweni wabantu kodwa okungasekho right kwawona. So yena ungenile kuwona, usezobukeka njengomuntu omumbi ngoba ungene phakathi kwabantu ongazi ukuthi bebesa-right noma bebesebe-wrong, ngoba nawo phela amadoda ayaxabanisa bahlali, ayaxabanisa nawo, ungeke ulazi iqiniso langampela ukuthi likuphi. Yena-ke owesimame, kungani yena angaveli akhulume ukuthi kahle kahle kwenzakalani phakathi kwabo, ngoba uyabona naye ukuthi ube nalowo nqa mengabe embona akakhululekanga, okusho ukuthi kwayena usanako lokho kokuthi uthathe indoda yami, ya-understand. So asazi-ke bahlala ukuthi njengoba-ke ime kanje bazoyithatha indaba bona, mhlambe bazokwazi ukuthi bazoyithatha indaba yakhona bayibekephi, bazoyisolva kanjani. Thina sokhuluma nje kanibona sebe-right, kodwa laphayana ngesikhathi bemithana esaluni, ayi bekunenye nje i-tension ongayi-understand. Kodwa-ke bahlali asingakhulumi kakhulu, mhlambe bona ba-right, baya-understand-ana, asingageqi amagoli. Kusho ukuthi-ke bahlali injalo indaba ukuthi uMihlali
bahlanganile noMaryJane, kwaba naloyo tension nje onga-understand kwenzakalani. Ngicela ukuphela-ke lapho bahlali, ningakhohlwa ukungisubscribe-ela, ningilaykhele, ningifollowe, ngizobe nginidrophela nje amavidiyo bahlali. Ngiyanithanda ule.